bilo jutros? 30. april 2021. Ja. Evo nas u berbi... 21. nije 20. 21. da. Evo nas u berbi Sremuša. Izašli smo danas ovdje sa našim prijateljima Miloševićima. Evo ga gospodin Milovan. Zalego i Čupka. Evo je tamo i gospođa Milesa. I ona, Boga mi, napreduje dobro. Evo. U bašti Sremuša. A ovdje je moj Srećko. Srećko. Jeste. Tu sam negdje i ja. Tu si ti negdje. Jeste. Ja sam iza kamere, ne vidim se. Okreni. Evo i mene. Vidite na kakvom smo terenu. Dan je prelijep. I iskoristit ćemo ga za berbu Sremuša. Nešto u salatu. Nešto ćemo da blendiramo pa sa sirom. A nešto u tinkture pa da imamo za cijelu godinu. I da uživamo. Prijatno vam bilo.